kuluno nze mpirita era mpirita irala ensonga gye wayogereku ey'okweta omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Parliament ya Uganda ng'omukoba nti oli kumuvunaana okwiza esente ng'aditumye erino badde batiiza erina ery'enguzi. Maama esente eddo bw'obanga weetegereza bukalamu esente eddo mwadire kulanga mulidifuna ku tiketi ki oba ku doketi ki imwe yo budget mwagyeta COVID-19 enzira wantu wona mu budget ya Uganda ye mwabisa mu Parliament yebeta COVID-19. So Honorable Kyagulanyi yabeere mutuufu okugema esente ediziraliina ye naali batiza erina lyategeera nawulire nti oli kumuvunaana era wamusindike kakiiko ka rules and something committee. Oli kumuvunaana musango ki gw'ojja okumuvunaana ogw'okuyiza esente? Omuntu yakobye account banka ye yamuwa esente tiyamukobera liina sente daidaditya. So ye yakobye banka eno nti zaayo sente mu banka ere banka ere yampa esente edde engeri edizira ku liina eyo n'enguzi yagyese yakobye banka nti zaayo enguzi kuba sente tadidi timwadituuma liina mwadituuma COVID-19. Ye ebya COVID ali kuzaanira ku level yansi yona yona. Ekyokubiri maama mwabise sente d'ababaka ba Parliament emiliyoni 22 eddo mwagubula biliyoni 10 imwe de mwagubulaku as a pair ni Parliament yona efunieku iwe biseera byona byona oidye ng'otukoba ebintu bino era twakuuliza kuba maama obaire niwo waife aye katukukobeko era tupirite engeri yoli kugema mu Parliament ku nsonga ya COVID. Ekyasooka watandika na kutuleetera idagala lya vaccination lya virus. Ife maama twaswala twakomayo aye ekyo twakirwanaku kyawa Professor Kitudi yawulira maama ekyo bwe kiwa kuluno omuntu atayire omuntu okwogera ku nsonga donna olikoba nti oli kutukoba emiliyoni 22 ng'omuntu abeere ne sente n'ali n'emiliyoni 2 zaake baamukubye kataba mwite toyogeranga ku kuzaake oli kwogera ku bibi oli butoli kulya sente abantu b'oli kusindika ere bali kubakuba oli kumusindika kumuyita oli kumusindika mukolaki muli kwenda kumukubira kumuyita toyogeranga kumubaka ogwo bakuba kwita oli kwogera ku yakwiriza sente kubanga yewolowooza nti buli kisero olina kubanga tujja kukusasira tujja kugema mpola mpola tujja kutambuzanga bwoyenda maama y'ensonga wagigemye bukyamu omubaka ozira nsonga yona yona y'omuli kumugalagira naku ate ekyokubiri gw'oli galagira ku luno tegeera nti yeena alina abantu abamuwagira. Ife abasoga nganza Alex Wesa Mufumbiro n'abasoga bandi tulinuma wa Honorable Robert Kyagulanyi nga president waife aje okuwa 10. So yena oboli mugalagire ngo ijinti ayina abawogezi bebusoga boli kulumya emitima ife biye kamuli tutubifaku kubanga ebisere ebisinga tulowooza ayi n'abasoga bene obanga kubeererewo emyaka 10 wali yero galo musi walimu obaire deputy speaker myaka 10 wali ku minister wa presidency myaka 15 oba oli speaker myaka 10 ezira basoga kituyinza akoba mu tukoze kubanga ife ibanga lyona tubaire nga tuliniwe. Honorable speaker wa Parliament ya Uganda abaana bali kufiira enda China omubaka Robert Kyagulanyi kifo ky'okumweta omweta ayogere ku nsonga d'Abafirika black race edabana Uganda abali kubonabonera China oli kumweta mu bintu tenze kuba nti ya kisiro ayo oli kumweta mu bintu ebiziransa. Mama amani tigali anguli empologoma te waka tulikwegayirira tulikwewombeka omubaka wa Kyadondo East omutumu owaife abasoga ife gwe tuli kusaba omulundi guno y'omuleke ndikwenda okuba nti mwabise sente edokuwa abantu emere iwe mwene Parliament wagikoba nti Parliament eyemereza ogaba emere bakwasa ezira yakwira namu kuti bagaba emere Uganda yona tibaliga bamere kubanga yo bakwasa aye buti we nofuniye mu embavu esaawa dino butoli tukoba nti omubaka waife president eisubiri abantu nti atedide mu kakiiko eyo yali nguzi kubanga ni Attorney General taikiriziganya niwe ba minister tibaikiriziganya niwe be mupya abandi tibaikiriziganya niwe abandi bakutya bute maama aye bino biri kutuswazanga abasoga tusasire sente do mwikirize dire yo koti etobo yakobye kiwe senior lawyer kibumba beniwe ni kyabazinga gabula wa